Lakhipur Online Puthok Megi Tang Tara Nongmaijing Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroi Pao Lakhipur da Kabiguru Rabindranath ki Chamaga Humpumanga Subamapok Kumon Thoram Pangthokre. Silchar da Traffic Police ki Maigedagi Helmet amasung Chechang Sudaba Gari Singyang Sinkre. Subhendu Adhikari Ngarang West Bengal ki Ahanba BJP ki Mukhyamantri oina wasak laukre. Lakliba July ki tang mangada APSC ki preliminary examination pangthok lagani. China na laibak asigi hanagi ngaksel mantri anida sibagi cherak pikre amasung sileta sequence pilum na silangduna sajibuli kon tournament lesing ani ga kontor ki final pangthokre amasung manamathum yenthokre. Haujik mapungoi pau tabirase. Kabiguru Rabindranath ki Chamaga Humpumanga Suba Mapok Kumon Thorom Ngarang Korirol Sanglen Lakhipur da Malades Assam Naharol Korirol Silup Manipuri Chanura Khurjai Lup Kasar Manipuri Sahitya Parisara Assam Lakhipur Masa amasung Lakhipur Ahal Marupna Punna Silangduna Maipakna Pangthokre. Thorom Haugalakpada Kabiguru gi Saktamda Laisu amadi Mairakatuna Ikai Khumnajake. Thorom gi Haudokpo ina Angangi Khoriloi Ingudam Sotis Sendrana Athoy Beleng Pirakpa oina wangang ke Professor G Narahari Sharma masung Potharaba Headmaster Khaidem Kaurahari anina mifamapo oina chathakiba thoramda Lakhipur Ahal Marup ki Thoburen Ingudam Binotna Taramna okpagi warol amadi Wahaudok warol thambike. Thoramda Professor Ngangom Basanta Kumarna Kabiguru gi punsi amasung Sahitya haiba hiramda che pathoke amadi Atai wangang loi singnasu Kabiguru gi khudi amasung isaibu singtharaduna wangang ke. Matungda Professor G Narahari Sharma amasung Professor Ngangom Basanta Kumarna mipamapo iduna Manipuri amasung Bangla londa saireng saidin minake. Thorom asida Bangga Sahitya Sammelan Lakhipur Masagi Hanagi President Jharna Rai Chaudhuri amasung Saknairaba Kabi Dr. Khetrimem Nabinna saireng amamam pathoktuna Kabi Sammelan adu haudoke. Changamai Mohan Singh, Thokchom Anjana, Sanchita Datta Chaudhuri, Okram Joymala Devi, Ayakwam Surjamukhi, C.H. Bidit Kumar, Ngangom Ongbi Purnajoti, Wahemwa Bidapati, Haibithabam Dhirarani, L. Punsiba Mitei, Thokchom Nalini Kumar, A. Nilkantana Singhba, Kabi Taranipana Saireng Pathokna Ke. Thorom Giloi Silakpada, Handakta Laikhidrabi, GP Women's College ki Potharaba Professor amasung Manipur State Women Commission ki Chairperson Obirambi AIB Dr. Chongtham Jamini ki mafamda ikai khumnaba utpaga loinana minute ani tumina leptuna Laikhidrabi ki thawaina lairamlenda ingna chikna lairunaba thauni jakhi. Silchar Police Administration ki traffic loisangna haukiba numinini asida Silchar Sodorghat point ta gari ki chechang check tobagi khongjing chathakre. Khongjing asi maruina helmet uptana gari thoba mathau taba chechang yaudaba gari singi mayokta chathakibani. Traffic branch in charge ki luching makhada khongjing asi pangthokibani. Traffic police personnel singna bike thoba singi helmet amasung chechang sing kupna yengsin ki loinana gari ki chechang su jengsin ki. Police officer singna gari amasung bike thoba singda traffic ki niyom sing ngakna chatna ba poktak pikhi. West Bengal gi senior BJP luchingba Subhendu Adhikari nangarang Rajya sigi ahanba BJP Mukhyamantri oina wasak laukre. Kolkata gi Brigade Parade Ground ta pangthokiba thorom asida nauna khanba Mukhyamantri kaloinana atai cabinet mantri manga wasak lauki. West Bengal gi Governor R.N. Rabina makhoida phampaiba masung aron mangakpagi wasak lahon ke. Wasak laukiba atai cabinet mantri manga adudi Dilip Ghosh, Agni Mitrapal, Ashok Kirtania, Nisit Pramanik amasung Khudiram Tutuni. Wasak laubagi thorom asida Prime Minister Narendra Modi, Kendra gi Home Minister Amit Shah amasung Ngaksel Mantri Rajnath Singh yauna Central Minister Singh amasung BJP na lengak liba Rajya Singh Mukhyamantri Singh dagi Assam dagi Dr. Himanta Biswa Sarma amasung Manipur dagi Yumnam Khemchan su wasak laubagi thorom asida saruk yakhe. Assam Public Service Commission APSC na lagliba July ki tang mangada Combined Competitive Preliminary Examination pangthok lagani. Commission na thokiba notification ki matungina preliminary changing asi Rajya sigi jila kuntra manga ke headquarters singda pangthokani.
भारतना मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी लेबा एडवांस ओइबा अग्नि मिसाइल टेस्ट ओबगी थरोम मंगारांग उड़ीसा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिथतगी फ्लाइट टेस्ट माय पाकना पांगथोखरे मिसाइल असी तोंगान तोंगान बा पेलोड कया गलोइना टेस्ट ओबकीबनी मसी इंडियन ओशन रीजन की पाक चावरबा मफम सिंगदा लेबा तोंगान तोंगान बा टारगेट सिंगदा ngarang माय पाकना थादखी टेस्ट असी की मखादा मिसाइल असी न थादरक बा पेलोड सिंग अदु टारगेट सिंगदा माय पाकना पानखे टेक्नोलॉजी असी नमरम ओइरगा मिसाइल अमखकना तोंगान तोंगान मबपम कया अमदा टारगेट थमदुना कापा याय भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO न पुथोकपा मिसाइल असिना लेबाक असिगी ngak senbagi शक्ति अमसुंग टेक्नोलॉजी की फिबम हेन फगले हाइरे सेंजा थुमजागी मतंगदा चाइना की पुआरीदा ख्वाइदगी अंगक थौदोक अमा ओइना लेबाक असिगी हानगी ngaksil मंत्री अनि ली सांगफु अमसुंग वाई फेंगहेबु सेंजा थुमजागी मरालदा सिबगी दंदी पीखरे चाइना की राष्ट्रपति जी जिनपिंग ना मखोगी लेबाकी लानमी सिंगी मनुंगदा लेरिबा सेंजा थुमजा मुथनना बलखोलक खोंथांग अमनि हाइना पावासिना हाइरे सिलेटा सिक्वेंस की नुपीलुप नसिलांगदुना सजीबुलिकोन टूर्नामेंट लिसिंगनी का कुंतरु की फाइनल पांगथोखरे मना मथुमसु यंथोखरे हौकी बैराय नुमित बांग्लादेश की सिलेट सिटी के सिक्वेंस लेकाई के मानदोपता बांग्लादेश सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स टेक्सटाइल अमसुंग जूट की ऑनरेबल मिनिस्टर खुंदुकार अब्दुल मुक्तादिरना चीफ गेस्ट ओइना मना मथुम यंथोकपगी थरोमदा सरुक याखे सिलेट सिक्वेंस लेकाई की नुपीलुपना सिलांगदुना पांगथोकलिबा लिकोन टूर्नामेंट असिदा सिलेट सिटी की मनुंगदगी टीम 19 ना सरुक याखे दक्षिण कास मेइतै लेकाई नाहा टीमना टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइख्रे अदुगा नर्सिंग तोला मेइतै लेकाई टीमना रनर्स अप ताखे अमसुंग नया बाजार की अहल की टीमना अहम सुब ताखे थौरम की अखनब मिथुंग ओइना सिलेट लेबा इंडियन हाई कमीशन की असिस्टेंट हाई कमिश्नर अनिरुद्ध दास हिंदू धर्मीय कल्याण ट्रस्ट की ट्रस्टी सुदीप रंजन सेन बापू MAG ओस्मानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तगी एक्स प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद रंजन सिंह सिलेट दिवालोय रोड जत्रा उद्यापन कमिटी की प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार सिंह मणिपुरी युवा समिति की सेक्रेटरी वाई लद्दू सिंह अईबा सेराम निरंजन सिलेट महानगर युवा दल की वाइस प्रेसिडेंट अमसुंग सिलेट महानगर बौद्ध हिंदू क्रिश्चियन कल्याण फ्रंट की जॉइंट कन्वेनर असीम कुमार सिंह बाबलू सोशल एक्टिविस्ट लोचंबम मिंटू सिंह सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजर पुरीदास सिंह अभिराम सिंह बाबलू हिजम राजू न चिंबा मियो सिंह थोरम से सरुक जाखे लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबा सिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना लखीपुर दा कवि गुरु रविंद्रनाथ की 150 सुबह मपोक कुमोन थोरम पांगथोखरे सिलचर दा ट्रैफिक पुलिस की माइगेदगी हेलमेट अमसुंग चेचांग सुदबा गाड़ी सिंह येंगसिनख्रे सुबेंदु अधिकारी ngarang वेस्ट बंगाल की अहानबा बीजेपी की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे लाखलिबा जुलाई की तांग मंगादा APSC की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पांगथोकलगनी चाइना ना लेबाक असिगी हानगी ngaksil मंत्री अनिदा सिबगी चेराक पिख्रे अमसुंग सिलेटा सिक्वेंस पिलुपना सिलांगदुना सजीबुली कोन टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुंतरु की फाइनल पांगथोखरे अमसुंग मनामथुम यंथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasiगी ओइनादी matang asida loijare